mau tamai he wani o mau hanga atu I he whiawhi whakakoloa ko ini ke mau kei whawhetai. O whamaro ke a whiona, o i ko alo opa fua ke o alo ko sisu kalai si ke hifo whelau lau hui. O e whamore more anga o e mau ngahi anga hala mo e ala lava anga ke mau fua ki atu ke o awhio o ho ngahi foha mo ngahi o whiwhine ke kau whakataha I ho pure anga tangata. O mau ore ki ho awhio, a whē taularo fua ki ho lau marie ke kau mo ki mautolu. I he proklama I networka I kare wākai e universi. I he whiawhini ko uhi, ko ngahi lea te mau whakahoko ke hoko ia, ko ngahi mea ke ne langa ki ha ofa, ai ka kai ko tokotoa te, whakataha mo ki mautolu, o ku mau kau ki he proklama ke whakatupulaki e mau ofa ki ho awhio, e a whakatupulaki e mau hori, e mau whenga ke mau tauhi ki o whinangalo, ke a whe mai ai hangai monu ia, ke te mau tolu whakoituitui, ka masi o mau mai whamiri, kai o maa whoki ai ka kai ko tokotoa te, o mau ki whonua ko tonga. O mau korea ho ngai tāpua ki mo ngai alo opa, ke whakapulupulu aki, ai ne a whio tupo wono ka maa, e whare ha mo he who, e pe fo ki heu e ke whonua, ka mai pare mia mo ho e kinista, pe fo ki he sea e whare rea, ka mai ho e whapoponga whare rea, e pe fo ki he kakai e whonua, e mau mau, ha ofa ma ke he ha whio, e ke hoko ia kwa mea ia, ke mau pore I he mau mo ui, ke mau hoko ko ha kakai o mau manatua ma wai pe, ai whe lau lau huhu I ho alo, e mau manatua ma wai pe ho ngai wholofola, e mau whenga ke mau tauhiki ai, ke whamonu ia ai ho mau whonua. Ka mai he wani tāpua kina, si Silvesta tonga ka mano whamiri, ka mau hoke mea ngāua kune whakawhaingopua, ke mau ngāwe aki, e proklama networka I kare wākai, ka mau hoki si aduai waka, ka mau kau he proklama e pon, tāpua kina ia ka masi ono whamiri. A whē tau lala e a whiona, wha more more ki mau tolu, ha tono no hard mai te ki mau tolu, ka ke kawa, o lau maare mo mau tolu e proklama e poni, ko e mau lotu ia e opalai ko a whio, e hoa whawala ko sisu kalai si. Amen. Amen. Atulo wat. A whio ai o ua ku makatuunga ai, ai tau I he mamani, ko no whinangalo ke o mai tau tolu, ki he mo uini I he kuonga ko ini, o toa ku tu tae ne alofa, o toa ku ne whakapulu aki atonga, ai whie maari e lahi I he whakahauwhi ho tau whonua I mehe COVID-19. Ai o toa ku whae tau lotu me tau punou o hu ki a te ia, aia o ku lahi ange pēa e ne alofa I he toe hahala o kau lava o whakahoko he mamani. Wa tapu atu, te moena a whiwhio tupo ono ko e tui o tonga, ka mai taine kuinina na spau tupo aho, pehua e whonua, ka maa hoke whare o haa mohe o fo. Tapu atu ki he tama perinis kalau ni, tupo toa ulkalala, ko e ka hau ia o e whonua ki he whitu I kuonga, ka maa foki ai hoe ki no pere whonua, tapu atu ki he e paremia ka mai hoe ki minista, tapu atu ki he sea whararea ka mai hoe ki whapuponga whararea. Ia tukumua ke a whake atu he ai tala whakatapu a networka I kare wākai universi, te ria si I mātua a tau I whonua ka mai kau matapure, pe whoke kau pure whawahe ka mai kau o psikolo, ka mai whoke kakai o e whonua I ha wheitu upe o ku tau unga whonua ai, pe o ku mou ongona mai mei tonga e kina, ka maa whoki ai tonga kotokotoa pe, me o tau whonua tupuanga, o kuongo atu ka te mo tolu, ai tau proklama pe mo networka I kare wākai o universi,
i he e whiawhini. Hangi a koe a ku mō maheni i he tau prokalama, ko e ngā aue o ku hanga ki ai a e tau netueka i kare wakai University, ko e whainga ke o mai a e tau whanau, ko lava e nau high schoolu, ke nau hau foki o ako mai i he ki korisi, i mi surini ai a ku mau talanoa pa mea i he whiawhini, i he ki kolo ko ia ko Trenton, e a ko e apia ko o ku mō maheni he whanongo pe ki ai ko North Central Missouri College. Ko inga lai fōki o ku kawai a atu wai waka i he proklama o e pōni, ko hui he nana lava mai ka maa hono o whaanga. Mori wai waka o na kau i he whakataha pe a mo e Dean, ka maa fōki ai tare kita i he apiako, i he whakataha e ahoni. Pe koe a ko whia aputa Silvester, i he maa e whainga maari e koe ni, ke talano ai a atu ke ngā mea ko te kotoa pe o kua o mai ki Trenton ini, pe ki Missouri o sio ki ai. Ange whokoia na mau tu uaki atu ke kakai tonga, tato te whita ka kina tōku Amerikani, ke nau hau, ki koloni, ke kōme aisi a nau ngahi api, i he kei maa e ngahi api. Ka koia i whainga maari e koe ni Silvester, o ko whia aputa apito, ke anga whainga maari e ke atu, o ngā o ku ua o mai ki hen, e a hao mamata, ke hoko hono leo, ko ha leo ia e taha, ke whakamatala i atu, pe a mō whakahoko atu fō, ke tau ngahi mātu ai tonga, ka mā hoke whanau ako, ai ngahi mea na e whanongo ki ai, pa me he ongo tare kita koe ni, me he api ako he aho ni, ko ia ato ko whiwhia apito, ke ato whenga maari e koe ni, ke talano ai, ko hape ngahi mea, ku o atu he lau maari e ka te koe, ke lea aki, ko tui o ku whakaongo mai, a tonga, ka o maa whoki o ngahi maheni, mo ngahi whamiri, i Amerikani, ki ha whakatala noa te ke whai atu malo apito, atu wai waka. Malo apito. Porque tupe hawha malunga. Kita mai he wani ko whenga maari e kune. O mai ke te au ke mauai ai whenga maari e koe ni ke ula mai o kau he polokalama. Pako e ko wha malo at poki. Ki he polokalama koe ni kono whia whakakau atu e ki whinmotua koe ni e polokalama. Koe hange koe mea na e lawe ki ai a maumalanga koe na maha uki maua ki hen na matau maa neafi. Na maha uki ki hen he uinga ke. Mahalo ko kinau tōru koe ne o kinau familia, o kinau kau whakataha he tunga whungawaka o ko iai. Ai whonua koe ni a Missouri ko ha whonua ia make kia ki mau tōru. Pena uhinga pehe ai hau ia ai whai te kumi mai ke whaitu koe ni. I he taimina o whanongo ai ongo me ia mamalanga ai maa ai ngai api e whaitu uni. Pea na mapuna mai mokoa ne afi. Koe whio mai peo o sio ki he ngahi, ke ngahi whakamatala ko ia ke na mawai haki ki motui whare ke whai mai kia ha hiki mai ki ai. Nei kai ke aha mapalani ki he kau i he tāpua ki koe na mamau e aho ni ke makau he whakataha. Pea moe tāma koe Dean of Instruction koe i he maha ke kau foreign students. Pea moe toko tari kita koe o development e whiwhine. Koe ai ana e whakataha. Nei whia mapu ke whakataha pia mo mamalanga e aho ni. Kana mamau e tāpua koe e aho ni. Koe uhinga pa matoki a koe e ilo ai visione koe ia. Pia moe whakaamu koe ia ai polokalama koe ni ke o mai e tau whanau.
Pe na whamatala pe ane nai he ma e whenga maari e ko ia. Ki he tama e koe ni pe mo e whiwhine koe na mau pōtala no ane nai. A e kusio ki he toko lahi e tau whanau he tau ki he tau ki he tau. O kuna graduate me high school i tonga. Pe kwa o toko te au pe toko whiha. Mi he la wawhe. O kulawa mau e whenga maari e ke nau alu ki muri o ako. Pe ko scholarship me pure anga, pe ko scholarship me api ako. Pe ko lava pe e matu ai ni ho ave e nau whanau. Ka ko pesete, tau pe hepe mahana ko pesete hivanima. Hivanoa ki hivanima, si nofo pe i tonga. Kwa kia whainga ngā ue i tonga ke nau ngā ue ki ai, ko e ope ki uta, pe ko e oki tai. Pe ko e taim na whanongo ai i he whakataha ko e ni he ane nai, na e fuu o ngolahi ki hoku loto, ai ofa e tamai he vani ki ho tau ki i motu. Pea whakamalo, loto honga ia mo oni. Ki a talo mahu inga ka maafo ki a maumalanga ko e na loto toa. Ke na hanga o whaiha whekumi. Ke mau ha apiako. Ke mau e whainga maari e ko i ni ke si o mai ki ai. A e tau whanau ko i tonga. O pukai ki a whainga maari e ke nau toe alu ki muri. Ke hoko atua e nau ako. Pea mo kumi ha mo, mana nau mo ui. Ko e nau fuuongo i lahi au pito he a honi. Ai whanongo ki he fie tokoni mo e pou. Ai apiako ko e ni ke mai e tau whanau. Ko e ngahi skolasipi. Nai whamatala he whiwhine. Ai lava e ngahi skolasipi e te nau lava tokoni ai. Ka koe konga lahi o pau ke whaine e maumalanga mo talo. Pea mo mautou te mawala tokoni ki ai hangai whan mei tua. Ko uhi ko ngai kono totongi mai whanau. Ko e nau visa. Ko ngai mea e i tua me ako. Ko ngai mea e lava whai tokoni. Pea ko tui lahi o koe mea si e nia ka pa e ala mai ai community tonga he uwhetu ke o ala nima mai ke tau toko ni ke si o mai e whanau koe ni ke nau o mai o hoko at e nau ako pe mau e nau mo ui he koutui lahi he kai ke ngata pe e nau tokoni ko nau ngai whamiri ka te nau lava tokoni ai ki tonga hai me te nau ala tokoni ai pe ko ia e kai ngā tonga ai at mo tō koe nau mo mea mai he o pe poka whetu o ku fuuwhi e mau e tau toko ni, ko e visione ni ko kamata ke tau sio, ko en ko au tonu mai na kai ke angai ko lau, na maha ki mau aia i he mea kehe. Pa ku lava me ea ko ia, ka ko e fuu tāpua ki mo oni ma aki maua, ke ma sit in i he whakataha ko e na whakahoko ane nai, ke whanongo ki he willing ko ai tare ki tā, e ngo tare ki tā ko ni ke na tokoni ke whakaau e fo i visione ko ni. Ke lava ke si o mai tau whanau, ke na ua mai o mauhana whenga maari e ka ke ngata ke whakaau e na wako, ka na lava mauhana si ana whenga maari e ko na ngai whamiri. Maha koe ki mea pēia ko manatui, William? Mama? Malo apito, malo apito atu i whenga maari e ko ia ke o ngona hore o e tonga koto a pēpea mi mamai. Si vesta lo tonga koe ai prokalama ka pau o kui ai pē ha pehu ia o ku ke mau. Pē ko ha mea pēia o ku ke whiehui. Pē o ku whenga maari apito pē maua i he whenga maari e koe po ni ke tau talanoa ki ai. Koe taha po ke Malanga kau ki laki mea taha kata ko more. malo atu, saya apito. Pako kaafi atu pe ni ka motol ko ni o moi Amerika ni e kakai tonga. O kui kai pe ko hato e loi. Ka pau o mo fie mau ke mo mohelele he pouri o te mo tata o mo vae.
ko fetu ko api heni o ko one ko sia tonu masio ki ai. Te mo lava pe o mau aki pe ua mano, tolu mano, fam. Ko ono mano ko foi api o ke te hela kono fix. I've seen with my own eyes. He? Ko utala ka moto ka pa o mo fe ilo na ko hinga e ha u akuia ke wa tonu mai he kwa ke wila e awia ha o mau ha api ke la mano pe American. It is real, it's true. Te mo lava ka pa te mo ha ki hen pe aku lahi pe mai whangawe ia hen ke whaien. Ko maha ko pe meni au ia maha na tola pe o whangi au ni mangi au. 600 at the most. So ko ka pe ka mo toko na mo whanongoa mai ka mo fie mao ha mo whakatau ha mo ak. Ko feitu uen. Malo. Atu ko kwa malo atu apita pito. Ko taha pokia ai ngā mea o ko whamoone ai Silvesta. Ko ngāwe ko ni o ku whai ko ni o kai ko ngāwe a matei talo mahu inga. Ko kai ko ngāwe a Brian Polovili pe ko mau malanga. Ko ngāwe ko ni ko ngāwe a tamahewani. Ko no whina ngālo pea o ona ke tāpo aki e aki. A hono ngahi foha, mono ngahi ofefine i he otomoto e tahi hange ko ia ko tau ki whanua ko tonga. Hange ko ia o ko tui ki ai, e ka kai ko tokotoa pe o ku hau, e ka kai pe o ku wei pe he lau maari e ke nau hau. E au ku whiri pe ia e mei olunga ai ngai mea ka takatoa ko ia, ia kai fu ke loto atu ke ne talano atu he ea tāpoa ki ku hau o inasi ai. Ka koloto pe ke whahat ka inga tonga. Na ia o mai pe paisten wa i waka ka mano o whanga. Pea na hanga pe o tua ia whakawhainga maare ke ma o pe hona ki api. Pea ke na fō ki atu pe ia a mana klele no fwai si ana whanau mo na whamapuna haa. Ko iai o ko ilo au pito ki he whainga taa o e tau nofu Amerikani. Pea neongo pe ku tu olahi e ku watu ke ngahi kalapu o talanoa ai ka te motolu. E whainga maari e pe ko mau hawheitu o ku hoko ai ha mea whaka eiki. E lolotonga pe e mau talanoa he mea whaka eiki o whai ai e ku talanoa a kui e ki tāpua ki koe ni. Silvesta he ko ilo e au o ku whakawhainga maari e i ai feitu uni i he fo i kuonga ko e ni. Ono wharea e taha i he fo i taimi ko e ni. Ko hi he o ku i kai ki hatoe atunga lao. Pea na e ilo pe ko e uhi ko ono whare i mai meihe kaunga awe e api ako. Ke oua e o mai e tau whanau ke nau hao nofo i he whare nofo anga ko e tamai ki ako. Kai kumi hawhanga ki i api. Pea na ma oho ware au pito mo taro i ono whakamahino mai koe totongi o ngahi api o kulau mano pe. Pea ko au pe ia ka inga tonga. Kuiai ke uloto au ke fufu i pe ai monu ia ko ia. He ko tui au, ko uhi ko ki maua ko ongo mātu a tonga. O tāu ia ke inasi ai tonga kotokotoa pe ia. I he tāpua ki ko ia. Pea o kuhange pe ia ko e whakakau koe ki he o mai o e tau whanau a ko. O kui kai ke ai ha mea ia tene hanga o wa ai tu uai hataha. Ke pehe koe mea penia ai kakai kuna o siasi si sukalaisme ka manene ngai a muini. I kai. Kui kai ke lau siasi ai kumi a pia i Amerika. He o ku whainga taha ia ta tau pe ai tangata mo pe pine mo ngai whamili una no whai ngai feitu u. Pe aku ofa ta tau koe fo mea ia tau tui ki ai. Neongo pe ko hae funga waka o tau kau ki ai. O kui kai a pito ke kehe ai ofa ta mai hewa ni ki ono ngahi foha ta mono ngahi ofe fine.
o a wai pe ia ko e hae lanu mo matakari mo fonua o ku iai ai sino e tangata pa mo fine ko ia o ki tau tolu katoa ko ia ko e ngai foha pa mo ngai o fine o tau tamai he bani pe aku ofa tatau pe ke te tau tolu na aku proklama ki mua atu ka maasi westa o whakamahino e tatari katoa ai ngahi mea whikau aki pe mo hono whakaawa ha akaun panke ko ngā ke tānaki ki ai ngahi ofa e kakai ka orewa ke lava ai whakataha koe ni ai na e au tonu mai ki ai a paisteni muri vai waka ka o ma ono ofa anga a vai waka o mau talanoa ki ai ahoni e ko ia i he whakamahino ko ia o ko loto pe ke whakahātu ki he kakai tonga ko toa pe i mamani ko e ku stepu hoko ia ko e kore ke lava o totongi mai a e tau whanau pe mei tonga. Loro tonga ko i he taimini ko o si ai a ngahi application ia ko o smau ia i he ape ako ko e mea pe o toe ko no whengai a e nau ngahi totongi ako ko i ai hoe pa mai kai ngā tonga ke watu pe ka koko kore atu ka paulewa o kutuai e gua o atu aku ia o kulama pe ke a o mai ko ko hui ko fukonga ni a teknologia o kumalawa pe ke ha upe ai toko ni ia i he whainga teknologia ko ngā koe nisi westa o ko ngoi apito i he taimini o ku kamata ke talanoa a e tau whanau i tonga pa kunau pe ilongaki apito ke programa koe ni pe unau whakaamu ke nau hau i he whakataha koe ane nai whakamahino mai Dean ai apiako Wiriami toko taha at a time ko fia talanoa ki ai he nā whakamahino pe au i he kamataanga pe o e programa koe ni ke ilo e whanau mei tonga koe kore koe ni o whai koe whakahoko koe ko hai e hau o e whai ia pe ko hai na e uraki whakapono mai ane application ni aia koe ia pe ia tene hanga o whakotu koe e kone maa pe whoke to tongi ako ai toka taha si westa o whakao atu ki toka taha ko ia kone lawa ko toko ua hoko atu ke whika ua kone lawa ko toko tolu hoko atu ke whika tolu aia ko uhinga na ia kaure ka ia na nau to email mai nau tolu te nau text mai nau tolu he Facebook o mai ko i whehui ko ni Kurian o ku whakawawe pe o ku sai pe ke ngā aue maari e peke application ni. Pako whaamu po ke whakamahino i he tau programa. Koe maari e moe wawe koe mea pea e reka i he ne taimi koe ana. Ka koe whakahoko koe hono whenga e ke oma e tau whanau e whakawhalala ia i he whakahoko koe hono mau e he apia ko ai nā ngai application ni. Pea mo hono approve koe he apia ko ai leka ko ia ke hau ai o ku ilo ai approve koe he apia ko ai leka koe ke hau mi he taimi koe o ku email ia apia ko ke leka o ku mau e ngahi mea whaka finance ai ko nia koe ai leka koe ki ai ku kalanoga na dogo ta mo taritari ai kai whenga ke kore i ai mea koe ke totonga ko mo wako whenga ke lawa whakakakato ai ta whaako ia ko whamalo apito atu i he whakatalano aku ke whai ko e uhi o ku kehe pe aiongo ai tamai ia moiongo ai whae ko tahi ai uhinga ko fie ai i he programa e po nisi westa ko uhi foki ko whae nia o kalanoa ke kakai.
pe o kuiai ai whainga ongo ma ke he ia atu ko kore atu pe ke to talanoa pe mua. Ko hi ko foi fie ma u tokoni ko ni ko foi fie ma u viviri ia na e kai ko hatoki fie ma u pe ni ai fonua i kai. Ko fie ma u viviri ko ni na e hoko pe ia i he taimi ko e na mau ke high school wai. Atu ka pate ke manat ke taimi ko e na tau ke i he high school wai. Na e ke iai pe a ko fie ma u viviri ko ni. Ke na e lao whahinga ia ha. Ia whahinga. Kawai mautolu, na ke maulawa mautolu hao. Ka ngata te mau ki ako i he tunga koe na mawala lawa he high school. Ka ko whaamu ko uhi ke ongo mamafa apito ki he kakai. Ai fo i fie mau koe ni ke whai ha tokoni a ki tau tolu koe ni o tau o mai o mau ha whainga maari ke tau nofo muri o mau ai ngahi whainga maari e whaseniti ke tau lawa whakamoreki e mahina koto ape. Se kotui kone o atu pe e tau akau ni e whai ngau e kia he wawe taha ko ngā ko mahino ai whakataha koe ni. Ya pe mo e kau ngau e koe a pia ko atu pe e tuku i atu le waia i he interneti i he koe ngā ke mamata ki ai e tonga koto ape pia mei mamani. Iwe sta o tokanga apito ki he taimbo kau le tau programa mai tau talanoa ka kua ngai fehu. Oku mai pe me tau kau whanongo. E ko ha fehu i pe o kia koe o mau inga apito ki hoa e taha koe o tau talanoa ai. E ko talanoa ki he takai koe o nau whanongo mei tonga mo e tamaiki koe o nau whanongo mai. I he taim ta tau pe na whakakau e liliu ai lea koe o ko whakaonga i he tau programa ki he rea Britania. Ko e ngā pōki o ku whemau ke e whanongo mai pa mo e kau papalangia ki e tau programa koe ni. Ko e ngā pōki koe konga lahi. Pe koe mamafa koe o ngā aue koe ni o whai e whawhalala ki o tau whanga toko ua mo tau whanga toko whawhine. Ae koe ko nau whonua e ni. You know? Aki nau tolu koe nau puke lau i miliona i he nau seniti koe nau nofo mo ia. Te au whaingo fua apito ka nau tolu ke nau whai ha tokoni ma aki tau tolu. Oku whamanatu mai e Carlo Silvestre e pape fo atu. Ai pe meni koe whanki api koe ni. Ai koe pea koe atu koe pe meni koe whanki api koe ni e tolonge au pe e whange au pe e nimange au pe. Amai talo. Mamana atu ke kai ngā koe pe meni koe ia e tau pe e tolu pe tau pe e whaku pe ofu e api ia. Koe tā api koe Amerikani koe mea wanga maheni ke kakai Silvestre koe tā he tau e tolu noa. Tui. Ke tā he o mātua pia na mate na waia o te ke ose api pia more api ia o te ke la waia o totongi o os. Koe mo onia koe o ngahi mea koe koe ni. Pia kuiai e feitu uia o ku fei mene api o tolu afe. Koe lea koe na o atu e atu ko hanga peo o toe whakaongo atu. Koe totongi koe hoto api pei mene o tolu afe he mahina versus tolu ngeau whangeau pe ni mangeau he mahina. Ko talanga atu koe ki feitu koe ni o ko whakahingoa pe au ko stress free. Ko ia ko pia no manat mai talo ke fo mahino ke kakai koe pe meni. E tau pe tolu pe fa pe nima. You know, ko osi ai ai ki api, Tenemos koe whanki api koe fix up homes. O osi la wale rei pe tau tolu tonga ia. Ono whakalere i o toa te ki wa papa o ku popo kai whakapipiki mahi wa papa fo o. He o ku maungo fua nau heni. To el toko lahi me koe apikot koto api Amerikani ku poto api e koe iahe ngahi pare.
e koe mau mau ia whai ako ki aho, Pe aku mau look forward ki taimi koe e hawai whanau me tonga, koe ngā he ko ostala pe au ke mātua mo e reka. Ko hau koe ni, koe whenga i pēnia ho uraki to tongi a ko ke lawa o hau. Koe toi ngā tu koe, ngā hi whie mao mo to tongi a ko ke ta ua. Kake toi hela tau tolu e hono kore kore. Ke tau ngā au e tau tolu. I whanki ngā au e teu me pe. Whakakaukau koe ngā au e lahe whae tala tai mini, na whakaukau e whanki business ke whakotu ke lere. Koe ngā ke o mai tamai ki o nau ngā au e ai, i whenga maari e koe o mau. Te lawa mai mo san nau whanki se niti ke riki tonga. Te lawa mai nau whakamore he ni pa. Te tongi ak mo nau wako. Te kaya whahinga nau whi alu nau tolu ke hoko te nau bachelor Sylvester. Koi. Maa ue be mau tolu me te tongi ako ko ia. Tuku ia te tamai koe ke Alba University. Whenga ke hoko atu e ke kene BA. Ia o kai ke iai hangata anga ia o whaka amo koe ni. O whae ke mai kaure ka. Wiria e ngata ko osi e whanga maari e ia. O whaamu ke whakamahino ke kakai. Koe whenga i ni ha whainga maari e o ku ikai ke toi osi. E ko tau iwi. Kata kwa lama peo o mai toko nima. Koe toko nima peo hau. Kai ke tuku ai kore kore ia. Ko se me sta hoko to lava hau ai mo te hongo fulu. Hau na tolu. Kai pe tuku e kore kore ia. Se me sta hoko hau ha toko fiha. Pe tau hoko hau ai toko fiha. Hange koe o ko whaatara noa ke Sylvester. Koe whaka amu. Ke iai e toko tahawhe. Mei tonga. Nau heka wakapuna. He tau ko toko toa pe. Tapi kai fo ke kovia ke whakalaka ia he tahawhe. Ke makala noa koe ni koe pe mo api ako. O na ostilo na tole fika koe tau whaamu ki ai. Pe au os talamai he api ako ia. Pe tuai pe os a lockdown ni. O ku whai wholau ia ki tonga. Nau whio na toke na o sio i tonga. Sio ke heanga nofo tamai ki he whai ngofuai ka nau tolu hono teu i hono ako i nau tolu. Pe kai ko ia pe ke whaha hao tala noa pe mo pure anga. Ke whakahoko ha whenga we aki. Ai whonoa pure anga pe mo api ako. Ai koe ngai whainga maari e koe ni. O ko talat pe au ho e pa mo kai nga tonga i he poroklama ko toko toa te. O ko whakamalo aputa apito ke toko wa koe ni ka matei talo mahuinga. O ku lava ai ngai mea koe ni. Koe whinangalo ai o tua ke whaki hatangata ko matei talo mahuinga ke tupu hake i tonga. I hango mātua. Ke na hanga o teu i ai tangata koe ni. Koe ne mo ui pe ana koe whakakaukau i hamea ke whai ai hatokoni ki hataha kehe. Ka koe ngahi tokoni koe ni. Koe whakaamu. Ke lawe ai loto whare ko toko toa pe ia i tonga. Pea pe au pehe ai whakaamu Sylvester. Ka mo mana tui. Koe kawenga mamafa neongo ne kawenga mamafa koe ni. Koe taimi koe o ku whakataha ai e kakai tonga. Koe taimi koe kau taha ai. Ka tau wala whakataha ki ha kawenga mamafa. Koe ki ha kawenga e mamafa ki tonga. Koe le tau whanga kui Sylvester. Nā nau hanga o taka fia ai tahi Pasifiki. Pea nau pure i mga ngai whonua lalahi. Koe ha na e lawai e he tau whanga kui. O whai e mea koia. E taha peo no hita. E koe kakai na nau taha. Na nau toko uange au pe tolonge au pe whange au hono alofe fukaria. Koe katoa e kau ngahi waka koe he ahoni. Me nau ngahi waka oma koe he ahoni. Ka pana nau loa mo karia e whanga kui. O wai e lea ia i wholau tahi koe whohe nou e mo whohe loa. Koe taimi koe o tā iai e kau a alo koe karia ai whohe loa. O nau hiki i wena te fukaria alu he ea. Koe tau talanoa koe ni. Koe fui mea koe o fie mao ka tau tolu i ho tau kuonga whakalaka mo tau kuonga nofo muri koe ni. Koe tau taha.
o whakamea pango ia pe, o koe kai ke upi e tuku hifo e au, e tau kau kempeini tonga, ka ko whaka amu atu pe au ke nau taha. Koe ha e nau ngahi mea koto kotoa pe, pe ka pau whainga ta aia ke kau kempeini ke nau taha, ko kore a tau ke kakai. Tongans, as we are Tongan people, we just want to be united. Okay. Because united, we stand. We kai pe ke to ia ha me ia e hoko I tai mo go divided, because we fall. Porque fu we para o tua ko ia o kore mai e o tua ki tau to I hono alo, ke tau taha o hangepe ko ene taha ra mo ene tamai, ko foi taha ko ia si vesta. Ko livi lahi taha ia ke whakaaonga e he kakai tonga. Pea koe whakakau kon ke o mai tau whanau ako, koe taha ia ai ngā aue ai ne tue ka ikare wakai. Ka upo ia pe ia. O koe ngahi mea ia o whae sio ki ai. Ka koe ngahi mea ko ia, e hange ia, koe taimi koe o ku lawai ai fo I ngā aue koe ni, o hao e tau whanau ako, koe taimi koe lawai fu ngā aue lahi koe ni. Koe ngahi mea ka atoa koe o ku mui mai, te nau heka nā tole he waka koe ia. Koe ngahi ko o staha e whanua ia. Tau mai ka tole lau maari e koe ia. Lau maari o e ofa, o I kai ke whakawahe I pe ko hai whai ke ofa. Ka wanga teu e tau whanau, ke nau mao e lau maari e koe ia te ki nau tō. Koe nau haa koe ke Amerikani, whao I ho nau loto, ai whahinga ofo, o ku nau mao, fo'ou au pita ke te nau tolu, kono o whae ki nau tolu I hakakaina ke nau mahe nau tolu ia. O whae nau tolu hakakaina ke nau whamiri nau tolu ia. O whae nau tolu hakakaina ke nau siasi nau tolu ia. Pa tēnā hongaleo nau tolu multiply ai ofa ko ia. Koe whakapo po si vesta ka pauta o mai toko tahawhe every year. Koe fu ofa ko ia o ku whao I he loto o e tau whanau. Te nau hanga o matua I e whanua. I he lau maari o e ofa ta e whiwhiri manako. Pea koe tamai ki ia, te nau hanga o hiki ai whanua ki ha tuunga te tau pehe koe whanua o ku tui o tua. Pea ko hono moto o ku kei whaia ke tau whakatalu koe o tua motonga ko tofita. Koe whanua o ku viringia e fuka o e whanua. Ai whaka ilonga. E palaisi. Pea moe lanu e taa. Koe tau ngā ue koe nisi vesta. Niongo pe e tau toko ua mo atu he aho ni. Ka ko whakaamu au ia, e ia e tau porokama tau tolu ku ki tala mai koe ia. E mamaranga, ka taki ko te evita e nia o ku inu silani o gloto e ke kau mai he tau porokalama. Pe tau mai he kau tamai mea seria. Ma o whamore te mau kau mato mea seria he tau porokalama. Te tau mai he mau kau tamai I Amerikani me Washington kau tamai me whenga state te nau kau mai he porokalama. Ko uhi he koe ngahi mea ia, te hanga o puke ki tau tolu pe kamata, ke teka ai ki fo I maka fosi I pe me he moonga, pe a pipiki pe sinou, pe hange hafu konua kakato o ku teka. Ko taim koe e teka ai whahinga iwi mai maalohi ko ia. Os mātonga ia he whanau he ha. Koe ngā, he wikai ke to tonu ia ke whakangatangata ai o mai I he whanau high school. Taulawa o mai e whanau high school. Hua no ka wai taulawa o mai e whanau OSPA ke nau hau kumanau maa. Se ve sta whamone more io, kuman. Mawalanga ka taki mua ki whehu I koe ni koe taha lai ne. Toi. Nuta kuma ki hoko e tu pe ke ne whahoko pe ne whehu I.
Bete tau te ko ngina tol ko whanonga mai ke Polokalama te ke lava pe o tā mai he messenger i he ku messenger ko he Sylvester Tonga pe ko e Vipon Media te ke lava pe o tā mai ai ke whahoko mai ho whehu i e tuku at pehe ea ke whanonga ki hatau kainga e ofa mai tau lava ko na ku ke i he laine taini Alo Vito Solo Miriami kata ko mo mahau ku ke ilo pe ko iau aku tatape mo talo tatape mo atu mo pasen mai vaka o fa malola hi to e Polokalama ko ni mo fai o ko fa mama te mau pe mo Polokalama pe talo e fanongo ke talano ko mu talano kon fe ka ko apiako ko ku ki fe hui e fe ka pau ko os mau atu au mo to tongi mai ku tamasi yako mo o mai ki Amerikani ka pau e butogon me pe apia koko no mai ene I-20 mo mea ko ia mo ne visa ke ha ko ki Amerikani ke ako ka totongi e au fai mea ka to ene mea frapa ango to pe o au mai ki Amerikani mo ange ko mulau o totongi ni ula ki tau e to e kau he whakahoko ko ena apia ko ange ko mu whakahoko pe ko ne mau pe ne mea ko ia ya o mai dewa ko fa malo ta pito fe hui ko fa malo au pito e fe hui ko ia ko raki pe ko fa am ke fa mahino he fa ko mana tu ko uhinga pe ai fa ko ia ko e ku masiwa ko ke fa ko pe ke kumi si atotongi ako ai re ka hoko ka koe whaamuat ka tau tolu koe Amerikani ka pau o ku ke lawa e koe o mai hare ka mei tonga ke hau o kui kai tue whakahoko ia. Koe whaunga pe koe e ne hau e ke whai aki pe ai whaunga tatau aia koe reka o ku whiemau ke add friend mai he Facebooka koe uhi ke utalanoa mo ia pa te talanoa pe tau ia ofa pa mahino ko inga he te usen e au ai link koe o kuiai application koe a apia ko ki he email koe ai reka. Ai koe hono uhinga he kua pau foki ke fe email aki ai apia ko mo e reka. He? Ofa ka kuongo atu pe, ka kuongo atu pe hane pe. Kuongo atu? Leo si au pita. Opa, o pe ke wofi atu ke he ku mea ngā ko ngā aki. Ka koe whanau atu ka uhi ke mai pe e ia solo kai mea. Kau mesen sanga tono ko abriami. Koi, okay. Malo. Ia, tu ko pe kai toki ta ia pe ofa ka koe ka whamatala pe koe ke whanau kia tau kai ngahe o pe. Iyo pa usai apu pe he tene toki lava pe a toi whanongo pe i hene rewind e tau Polokalama. Koi. Aia koe whakaamu koe ni ke hange koe whehu ui. Hanga pe e ha whamiri ia o totongi e naureka. Koi. Aia pe he kai fo ke whakahoko ai reka aia o whakatatau ki he whakahoko. He koe mea pe o whakahoko aia koe kai ke mau haane totongi ako. Tango totongi ai e whamiri ia, koe mea pe ko whakamahino koe ki whamiri koe i Amerikani. O ku mau inga ke whai e whetu taki ki he reka. Ko inga he hao fo ke reka ia ki heni. He ki apia ko i heni. Pia mau tokoni mau tolu ki ai i heni. Ka koe whakahoko ke tari no e whehu i kai. Koe pure i koe o e hau koe application ni o talamahe apia ko uriami koe link koe na koe semesta ia koe o apply mai ki ai e reka. Ai o ku ilo foki he apia ko ia ai taimi o kuna whafuafuai ke o mai ai link o whakatatau ki he taimi ke semesta koe e lawa hao ki ai reka.
e ko fa mo ke fa mahino ko ke ofa pe mo kai nga tonga ko to pe na whanonga mai ka ku ke lava o mai ho le ka o ki kai ke kaui he whakahoko hoko. Ka e ke kau pe he e ku tala noa ki he re ka ki tonga ko hi ko taim ko haku ai o ku mau whe mahino aki pe he nea o mai ki minsuri ni ko hinga e a ko pe pa ke ma o ke ki whainga maari ke mawo ngā ue pa mawo ngā ue pe ke ngā tai ta nau whani be mo nau nofo heni ne mo pe ko nau hau ke tamai nau lalahi ta ko foi mea mahau inga Silvesta ko whaam ke mahino ke ngai mātua ko ki kolo leke reka au pito eni i compare ko a Trenton i Amerikani ko ki i kolo leka au pito pe aku ilo pe e te whakaulu me he mui kolo koe o kuongo ke he mui kolo koe. Ai ko uhinga koe o ko tala noa pe he ai mahu inga koe ke hau e tau whanau o ulunganga lelei. Ka ke ngata pe he tau whanau ako. A ko tala noa pe koe ni o kawai mo kakai tonga koe o na whakakaukau ke na hiki mai o nofo iheni. Ko mawanga lelei koe iheni o whai ki mautolu ia. Fie tokoni ki mautolu he kakai he anga e nofo. Tai mo te tau whai ha ki whaahinga ki ulungaanga o kui kai ke lelei. O kui kai ke fie sio mai hatahe ka tau tolu. O kui tau patatore o si pe tau tolu. O kuongo katoa ia i he nofo ka e community koe ni. Ai ko mea mahu inga ai ke whai tala noa ke whanau about to tongi mai pe he family wha ofa apito ke he pe ke hau e reka ko ia mo whainga attitude mo whainga lau maari o whetokoni aki pa mo whe ofa aki. Ko tui o stari ai whe hu isi vesta ka pau te aha mea kehe o tokanga ke au sai apito e tuko te whainga maari. Ko tui mamalanga ko sitari whe hui. Pa koe ke te aha whehui e hua mai dai nim, ka te hua mai pia whehui te o atu pe. Iyo. Ka ko kore ka atu ko uhi hange ko whakatala noa. Ko tau tolu koe ni ngahi ta mai si vesta. O tau ke heke tau tolu mo ngahi whae. Ka koe mahu inga koe ka au e tau kau pa mo atu he pōni. Ko whaambeke ke ange ke ai haki taimi. E ko ilo peo ko wawe apita e tau taimi si vesta. Pa more pe atu. You know, ko mea koe o atu he lau maare ka koe ia peia. Malo au pito. Koe ki mea peta au manatu ia nenai he whakataha au fie ai. He pehe he tare kita. Mitch, lava peke fotu ha timi rugby. E ha tau whanau lava fotu e nau team rugby. Ka pau i sio nau tare niti he mea ko ia lava pe. Ke fotu ha tare ha mea. Pa koe mea e taha, o whakaukau koe ke whanau hange pe koe mea koe ne alave kia ia a mamalanga. Ai fuwhie mau au pito ke mātua ke nau lea ke nau whanau, ke nau tem koe te nau hawai, ke nau talangofua, anga whakaapa-apa, pia nau tōkanga, ke ngai mea koe e talaka ke nau tolu. O kok whaama aku ia, o anga kok sio a aku, ke o mai koe a whanau mah nau whenga maari e. Hange koe mea na lapka mamala. Te nau osi he ni, tau e ua he ni, te nau lava hu ke university. Poko tempo na hua ke university, koe taimia ke nau o, pia ka nau ka o mau hoa, ke hataha kusitseni, koe nau no foi pia nau toi American. Ka koe mahu inga taha, ke hanga mua he ngai mātua, o whakamahino ke whanau, he koe kakai koe whanau koe e hau i muia nau tolu, e tipeni e mea nau tolu koe te nau mua mai. Ka pau te nau mai o anga rei, talangofua, pia nau nau ngai taimi e whima ke mau o whaha ngai project, ngau e ofa ki haka kai matu o tua. O whima a pito ki nau tō ke nau o mai pa nau mau e a loto ofa ko ia, pa mau nau talangofua, ki ngai mea ko koe
whaino hino atu malanga ka matalo ka pihepe me api ako ki he whanau koe ni ke nau si tokanga ki ai. Hangepe ko lawe koe ka hau koe o fai polo kalama koe ni e tipeni me tamai ke na wanga le rei. Ke ngā ko si kalasi koe te nau hau i muia nau tolu ke willing pe api ako ko hinga ko nau sio ke fai tak anga le rei ai kalasi koe hau koe ni i mua ia ki nau tolu. Pea kai ke ngā tai, ka koe whakaha atu, ko tau urunganga whakatonga, koe tonga mo oni, koe kakai fia ki tau tolu, ka koe kakai anga whakaapa-apa, ka tau tolu koe anga kakai o tau ofa whonua. So, koku ki tapo pe ia ki he mātua, koe no unau kapau nau, mea mahe o pe ke mo kātak, teu i ho mo whanau, nau fie hau, mea te pu ke nau mau ai loto mau lalo, pia talango fua, anga whakaapa-apa, koe uhi ke lava ke ofai. He koe ne ofa pe ai kau pārangi mo mea tau tau. Keke ha mea ia e te tau lava tau tau whai. Ka ku fie mau hange pe koe lau koe a malanga, koe ki whonua si i eni. Hange pe kotonga. Koe ki mea tem si pe ko si ilo ia kotoa peito. Kau te si i angen. Ai ki feitu koe ni. Ako ki feitu le re apito ke ngai raise up a family. Hange pe koe lau a malanga. Koe stress free mo apito pe ki kolo ia koe ni. Ko look forward to it, ka te hiki mai ki he ni. Ke hawa toko to mohe o kai ke toka ngau ke pila mo ngai mea koe. Ka koe ko maha koe ki mea pea ko toka ki ai mamalanga ka tue ka ha te fehu i fie mau ke lawe atu ki ai. Malo tapito atu. E kai ke maofu matolo ho talanoa ki ai he koe whatongia whakatalu e ngahi whae Silvesta ai whakareke Ko mea ia ku iloa ai ngai whae i mamani pe au ki tonga pa ko pia lau ono tāna ki tūnga e mamani. Neongo ai ngai maka koloa mahu i ngā o kei mahulu hake pe mahu i ngai e whae. E ko tahaya ngai maka tuunga ku tui ki ai ho tau whonua. Ia whakalangi langi e ho tau whonua a ki tau toluia ai kakai whewhine o whoko tuu ai ngai tau nofo a ka i ngā. Ko tau mehitanga, ko tu hewhine tau tamai, ko tau whahu ia. Pea ku mahu inga pe ia, pea ku mahino ia, na ia e ngahi iwi whakalangi ia, na ne hanga e ia o wei a tonga ke whotutu ho tau whonua, ke tau wheofofani he tau nofo a kāinga. Pea ko iwi whakalangi ta tau pe ia Silvesta, o ku ne hanga o whakaawa ai matapā koe ni, ke o mai ai whanau me he whonua ko tonga, ke nā hoa awa koe Amerikani. Pea ngai koe whakatala noa, koe whia lahi apita e poro kalamaya e whia whini, e mau e whainga maarie, ke a o mai ai a atu ka o maa hono o whanga ke nā o mai ki heni. Pea o ngona i he ngalu e a, e tonga kotokotoa pe, ai leo o a whae, o kala no atu, ki he whainga maarie koe ni mai tau whanau. Maro apito a Silvesta, Ei peha mea te ke tokanga mai ki ai. I gai bliami ku whamalo atu pe ia he proklama rei ko whahoko pe ku mahino apito pe whatala noa kwhai, mahino apito ke kāinga ko nuku tamai au whamalo apito e whamama. Ka ku whamalo atu pe he ngahi tala noa koe tatau te whito ke tala noa koe nuku ke whahoko me tala noa whahoko atu. Putau whatanga pe e kau mai ho tau kāinga he ngahi proklama ka hoko. E ku atape ke tau ngahi proklama koe ni ka hoko mai ka pa ku hatahu ke whehu mai o kau he proklama e vriami alapa peke abelingi ki ai ke hu mai ki loto ke tau tala no ai. Nalo apito mamalanga. Malo atu apito Silvesta, amai talo. Whamana tatu ka Silvesta, ko ne atape whakataputapui pa whai moha o keni ke ai hono api.
Malo mau pito talo, o talo. O mau inga pe foki, o maloto pe ke whakailonga i ai ngā he tuunga api ko i he koloni ko wa mai pe ato sio ki ai. Pe whakailonga i ai kau tangata na nau kamata hono tokoni e programa ko ni. Pe mau ilo voksi vesta o ku ke kau he tokoni lahi apito ke tau programa. He ulawa ke ongo atu ai programa ko ni ki he tonga kotokotoa pe o ku imamani. He kuma ilo foko mi anga awe ko na ulawa ke osi tau programa ta tori he poni to whanongo ke kakai a pongi na to whanongo ke hui ka u to whanongo ke mina ka tu u ya ko ia kui kai ke ai halea fe unga ia ke whai atu a ka whamalo ko a na ua pe nia pe me he tau kete ko ni te whamanata ka koe ko ne osi pe koe ai lockdown ni ko tahi ha o programa ko ewa mai ke a tonu mai mo whengai ke whakamau hao ki konga api ke i he historia fo o koe ni utau hanga fo tutu ma ho tau ki whanua ko tonga. Si westa ka pau ku kai ke toi ai ha mea o ko ilo pe ku ose tau taimi ka ko moto pe ke uhanga o whakamau po te pe tau programa ka pau kai ke te ha mea te motokan ki ai atu o ku loto pe ke ai pe ha mea ku ke fierea ki ai ne ospe ko ia pa ma po pa tu renga ka programa he pon Ka ku whamalo at pe au ia he programa whafo e poni ko whamalo pe au la he kukau ki he programa ko ni hange ko glau na ta ameneki na ka te au ka na u lau tapua ki ahone u hau o sio ki he fu ofa pe hea o tua ki ho tau kakai kai ke ngata hono o mai e talo mao e ngahi api o ku kei lau mano pe ia i Amerikani. Hako toi whainga maari ke whanongo tonu hok te ringa ki he willing ai api ako ke o mai e tau whanau ke nau o mai o ako. Pako e mea ai taha e mamarango malatui hake. Koe kau pau kau nesi i toga unau whieha o unau lava he koe prokalama nursing program ai api ako. Te nau lava mona to apply mai ke nau lava hau ke ai you know ko tahe ngai program he nau ko me tahe ngai me nau eke ka nau to pe ga nau ngahi program ngai ka nau ako electrical pe ko mechanic po me tamai nau to ko nau me fama ke fama pe moe me taha ko ke mana to but they're looking into that, you know. Ko nga ko mata mai ki, you know, because not everybody te na mawe ata mai ke na alo maa mo to ke ta mo me. Ka te na lava na to ma e na mo ui he funky ako te na lava fai. Vocational. Ko ia pe malo, ka ko ka malo lahi au pito no sono fakau ata he programa e poni. Malo au pito o fato. Hoi pe mo e ka inga tonga o ko mau whamaloa pe me he netu ka i kare waka universi ko hi ko mo ke tuku taimi e mo mea mai pe mo whanonga mai ki he tau programa i he pia fin whamalo lahi apito ki a atu vai waka i he whainga maari e ke kau mai he programa koe ni pe o ko whaampe atu kui kai koe wha ospen ho kau mai ke programa ne mo bete mo fokeat pe mo faanga ka kulawa pe o atu link ke tau tala no ai ko hi o ku ko ho ka beta programa e wi ka u si vesta ko famalo la ha to apito kia ko ange pe ko e ata no mai ata no ku ko ho nga apito ka te ki matol me he ne tu ka i ka re wa ka universi ano fa fa nga mare ai me nga au e ko ni ke hoko ia ko ha me aia ke lava ongo atuai ki he kakai, ki tonga, tatau te whito ki tonga, ke tau whanau, ke nau ilo ai whahinga whakakau koe ni, pa mani kau porokalama ke toko ni e whanau ke nau hoa koe Amerikani. Hoi pa mo e kāinga tonga ko whia mau pē ke whapoponga i atu. Ai kau tangata, kau mai kau whiwhine, kunau maunga au e whakataha pe Amerikani. I he netueka i kare wā kai universi.
neongo wikai ke mau lea atu mo ki nau tolu. Ka ko ke fia pe ke whapuponga tamate I talo mahu inga. Ka maa hoka te vitanga lo a whe toafa. Sio taufa ka maa haunga kioa. Uris unga. Ka maa hoke tangata ko whare aisi. Ka maa hoke pisope ongo pisope maui heni ko pisope sone fotu ka maa pisope William Yaso. Ka maa hoke ki pohao pisope fotu ko hiki mai ki heni. Ka mono hoa ko Chris fotu ko mau fia apita pita he a mai koeni mori pe mo atu o whakakoro a lahi au pita ia pe au toko lahi e he na mai o kai ke meremo e kumanatu ai o tangata ko heneri mau inga ka ma po kia sione eri mo ki motolo ko to ape o tau whenga we aki I he programa I netuaka I kare wa kai university Tala mono atu ki he ka o whiri whapoponga pare area ki tonga. Tala mono atu ki he ngā awe o whai e pare mia ka o maa ka o minista e whanua. O kuia e ofalahi atu apito pia tawangi ke whakapulu ki mautolu e lau maari o tua. Pia whakaola whoki ai si ngahi whenga koto ape. O whai e ngahi mātua o e ngahi whamiri. Ka mai si ngahi whenga ako e whanau na whahoko. O tatawa I pe ia, pe koe whetu I mamani. O kumo whenga ai, o atu ai mautala monu koe ni. E whakaola me langi ai ngahi whenga ano koto ape. Pia tāpo e kina, ai tonga koto ape, o kau pata. O ki nau tolo kui kai ke nau maua whainga maari ke nau whanonga mai ke proklama ne tueka I kare wa kai universi. Kawangi ki tāpo e kina ki tau tolo. Ki tau mau ha mui lelei, tau mau ha fia, tau mau ha loto fie tokoni, mo fie ngawe whataha, ki tau hanga o langa a ho tau whanua, ki he tau taha, mo tau whe ofa aki, mo tau whe tauhi aki. O pehe mau ofa lahi atu apito, ta mo whamalo atu I he tau polo kalama, ko tau ikuna I he pia fini, ofa lahi atu lewa malangka tau atu. Malo pito e malanga ka ma atu e proklama whafofa koe whahau koe ahoni whamalo atu e kau whanongo I mo kau mai e tau proklama mo te mea mai pe I he taimi tatau wika hau ki he ikare wākai I he universi ka mo pouria.